Gvožđe se koristi za pravljanje železničkih mostova. Koje svojstvo s vremenom umanjuje kvalitet gvozdenih mostova? Boja, tvrdoća, korozivnost, elastičnost. Tačan odgovor, korozivnost. U 8. razredu ste učili metale i nemetale i njihova svojstva. Onda sigurno znate da je gvožđe srebrnasto siv metal, krt i mek. Da bi mu se poboljšalo svojstvo, dodaje se do 1,7% ugljenika i pritom nastaje čelik. Čelik je tvrđi od gvožđa, lakše se oblikuje, pa se koristi za izradu metalnih konstrukcija, alata, mostova, šina. Nedostatak gvožđa i čelika jeste korozivnost. Oni zapravo reaguju sa kiseonikom i sa vlagom iz vazduha, pri čemu nastaje rđa. Sloj rđe je porozan, što znači da kroz njega i dalje prolazi kiseonik kao i vlaga iz vazduha i zbog toga se rđanje nastavlja. Iz tog razloga je potrebno zamenjivati metalne konstrukcije i troše se ogromne količine gvožđa, odnosno čelika. Zaštita od korozije sprovodi se premazivanjem predmeta zaštitnom bojom, lakom ili prevlačenjem tankim slojem metala koji ne rđa, to jest legiranjem čelika. Tako da možemo da zaključimo da je odgovor pod V korozivnost.